Prvo su materijali dostavljeni u posljednji trenutak, zamjeraju laburisti uoči prošlotjedne županijske sjednice. Drugo, rasprava o proračunu odvijala se mimo svih pravila. O proračunu svoj stav u svom djelokrugu prema Poslovniku daje 14 odbora. Čak i ako bismo mogli prešutiti nekako da svih tih ostalih 14 odbora nisu pogledali materijal o proračunu i dali svoje mišljenje, nikako ne možemo i nećemo prešutiti činjenicu da Odbor za proračun i financije nije dao svoje mišljenje. Razlog zašto svi ti odbori nisu dali svoje mišljenje je to što nisu osnovani. To jest, mi smo ih izglasali tek na toj sjednici na kojoj smo raspravljali o proračunu. Izmanipulirana su pravila i Poslovnik, tvrde laburisti. Vladajući Poslovnik tumače na jedan način koji njima odgovara, a s druge strane mi imamo jako dobre argumente da ga tumačimo drugčije. Maračić se osvrnuo na zaštitu okolišanja, a ne okoliša, kako kaže, u sklopu novog županijskog prostornog plana koji je rezervirao prostor u budućnosti za velike zagađivače. Nikakvi se standardi neće ispoštovati. Dosadašnje iskustvo ukazuje da se nikad nije ispoštovalo ništa. Recimo jedan mali detalj, gospodin Komadina je 2009. rekao na jednom javnom skupu prije izbora da se u drugu fazu modernizacije rafinerije neće ići dok se ne stabilizira sadašnje stanje. Znači neće se raditi novi zagađivači i novi pogoni dok zrak ne bude prve kategorije trajno. Buka, karta buke, njoj pričaju 10 godina. To nije tako velika mudrost napraviti, ali očito ne postoji politička volja i ne postoji politička volja da se INA-u ili termoelektranu ili Lenac, bilo koga LNG u budućnosti prisili na to da ispoštuju visoke standarde. Pogoduje se krupnom kapitalu, iako postoje rješenja, zaključuje Maračić.